Yes, reka rero nanone nongere mbasuhuze mwebwe aho muri kutwumva muherereye ariho hose. Tunabifurije kugira weekend nziza, isabato nziza kuri mwe mwese mwizihiza isabato umusi wa karindwi. Ni abadventiste mwese mwumve ko tubahaye ikaze. Hanyuma rero tugiye kujyana muri aya makuru akomeye cyane, ngiye kubasobanurira byinshi bijyanye n'urugamba ruba rwagiye ruba, ariko kandi si urugamba gusa kuko turibanda n'imbere mu gihugu, hanyuma turambuka imipaka y'u Rwanda ndetse na Congo, twikoze hano muri Uganda tubabwire naho uko byifashe. Uwitwa Bobi Wine amaze iminsi arikoroza, ubu tuvugana ni iki kiye kintu cyatunguranye kigatuma uyu nguyu ni Muhozi General cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo za gisirikare za UPDF cyangwa se za Uganda, ibyo yavuze ati Bobi wikikomanga ku gatuza wowe, ati ibijyanye n'amatora bizagenda neza cyane. Yaravuze ati amatora yani muri Uganda, ati uko byagenda uko ariko kose, ati ndabona bizarangira asize intambara muri Uganda cyangwa se ntagende neza cyane nkuko bisanzwe. Uyu mugabo rero yiyumva nkaho azatsinda Museveni. Turaje tubirebere hamwe, hanyuma turikoza muri Tanzania naho turebe uko byifashe mu nzego za politiki. Umwe mu banyapolitiki wari kuziyamamaza tayari uyu akatiwe hafi imyaka ingahe, niba atari 6. Ibi bikaba byarakozwe kugira ngo atazagira gute, atazitabira amatora, azaba akaba yagira gute yabayoborana Tanzania. Turaje tubirebere hamwe, ese Samia Suluhu Hassan ko akomeje kugenda akora ibitangaza bimeze bite? Turaje tugende tubirebera hamwe, hanyuma kandi sawa gusa turi buze kujya kuko turaza kujya mu Burundi turebere hamwe uwitwa Bunyoni amaze iminsi ahangayikishije uwitwa Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ndakubwiza ukuri ko kuri ubu batameranye neza. Bamwe mu baturage n'abayobozi bo mu ishyaka rya CNDD-FDD bari no ku butegetsi bari gusaba Evariste Ndayishimiye ati bibaye byiza warekura Bunyoni cyangwa se uze guteza ikibazo cy'intambara hano mu Burundi. Ese Evariste Ndayishimiye araza kumufungura cyangwa se biraza kwa bigenda bite? Wowe ntega amatwi gatoya, ndaje nkugerereyo nkubwire uko byifashe. Hanyuma kandi turaza kunyarukira hano mu butaka n'undi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu burasirazuba, turebere hagati y'amateritwari abiri, teritwari ya Rucuro ndetse na teritwari ya Masisi, tubabwire uko bihagaze ndetse nuko byifashe, uko urugamba rumeze, uko rwitwaye, byose uze kubyumva muri aya makuru akomeye cyane, aho rugiye kugenda usobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'uru rugamba ruri kubera no mu burasirazuba nyine bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma turaza kugarukana no mu gihugu indani imbere mu Rwanda, naho tubabwire uko byifashe, byose uraza kubyumva muri aya makuru akomeye cyane. Nje rero turi hamwe, uteze amatwi, nitwa Pacifique, tugiye kubana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, hanyuma nyine ugende ubisobanukirwa neza cyane sek uko byifashe ndetse nuko bihagaze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma nyine ugende wumva aya makuru uko ameze. Hanyuma rero ndagusaba ngo ukande subscribe niba aribwo bwa mbere udukurikiye hano kuri Mwiki Official, ukande subscribe kugira ngo utaza gucikwa n'andi makuru mashyashya nzajya nyera nkugezaho umunsi ku munsi. Rero munyemerere amakuru yacu tuyatangirire hano mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma nyine mbabwire uko situation zimeze, ariko tubanze duhere hano mu Rwanda turebere hamwe irushanwa ry'amagare rimaze iminsi riri kubera hano n'ubundi mu Rwanda. Aho rero ryatumye Uburundi ndetse na Kongo kuri ubu ngubu bidwara imitima ihahamuka nyine rya hato na hato ryo kuba batamerewe neza bitewe n'iki kibazo nyine cy'irushanwa ry'amagare riri kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Amwe mu makuru rero nakuruye nuko irushanwa rikomeje rigenda neza cyane. Ubu ngubu kabisa bari hafi no kurisoza. Uyu munsi baraza gukina, ariko Ububirigi bwakamejeje ati ntago u Rwanda ubundi rwari rwemerewe kwakira ino mikino mpuzamahanga. Ariko ndagira ngo nyakubahwa Perezida Paul Kagame yarabasubije kugeza amagingo, ndabona nta kindi gitangazamakuru kirongera kwandika ku Rwanda kirusebya cyangwa se kivuga uburyo kibatagombaga kwakira rino rushanwa ry'amagare. Mu gihe bakiri muri ibyo, nyakubahwa Perezida Paul Kagame ubwo avuye mu ruzinduko rwiwe rw'akazi, hari amakuru mashyashya yatuzaniye avuga ko noneho bagiye no kwakira irindi rushanwa ry'amamodoka tayari, twatumodoka dukiya cyane dutoya
riheruka kuba mu myaka 34 ishije, ryabereye hariya neza neza muri South Africa, nubwo rikomeje kwakwa n'ibihugu byinshi cyane harimo nka Maroc, harimo na South Africa ndetse n'u Rwanda. Nyine turaje tubirebere hamwe byose mu kiganiro kiza gukurikira. Ndaza kubakorera ubusesenguzi bwabyo ndetse mbabwire iryo rushanwa ry'amamodoka rishobora kuza kubera mu Rwanda, se rizabera hehe, byose uze kunkurikira mu kanya gatoya. Ndaza kukukorera ayo makuru yonyine ubwayo, hanyuma nyaguhereze gatanu kuri bagenzi kako ubwo mba maze gucukumbura byinshi kuri iyo ngingo y'iryo rushanwa ry'amamodoka rishobora kuza kubera mu Rwanda. Naryo numvise ari rushanwa mpuzamahanga rya mbere rukomeye cyane ry'utumodoka duto cyane tugomba kuzaza gukorera kuruse hano mu gihugu cy'u Rwanda. So turaje byose mu kanya gatoya, ndaza kubikorera icyegeranyo cyabyo, hanyuma mbikugezeho neza cyane gatanu kuri bagenzi kako. Hanyuma rero munyemerere twikubite hano mu burasirazuba, twatubanze kubiri gutera ishyari Evariste Ndayishimiye ndetse na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi, aho batishimiye itsinzi y'u Rwanda mu gihe ahandi hose bishimiye itsinzi, ndetse no mu gihugu cy'u Burundi abaturage bamwe na bamwe bakomeje kugenda batanga congratulation ku Banyarwanda, batanga congratulation ku mukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame, ndetse n'abakongomani bamwe na bamwe bagifite umutima bagiye bishimira itsinzi u Rwanda arwagezeho, ko byatumye Afrika y'Uburasirazuba yose imenyekana ko naho bakomeye cyane. So rero munyemerere twinjire mu makuru y'imirwano. Hanyuma imirwano yacu tuyitangira no muri teritwari n'undi ya Warikare, dore ko ariho hari kuberamo urugamba. Navuga ko kuri ubu ari urugamba rutoroshye cyane, aho inyeshyamba za M23 zakomeje kugenda zikora iyo bwabaga kugira ngo barebe niba bashobora kwigarura n'ubundi tumwe mu duce tugiye dutandukanye by'umwihariko tuberamo urugamba, ariko kugeza amagingo aya ngaya bakaba bataragira gute bataratwigarurira. Ariko si ukuvuga ko bananiwe kutwigarurira, ahubwo ni ibikorwa n'ubundi bimwe na bimwe bigiye bitandukanye nubwo babyagiye bibaho, ariko izi nyeshyamba za 23 yo zo zigakomeza kugenda zerekana n'ubundi ko hari byo zishoboye kandi zakora neza cyane. Gusa amwe mu makuru angeraho ambwira ko hano abasirikare b'inyeshyamba za 23 bakoze iyo bwabaga kugira ngo babe barindiye teritwari ya Warikare, kugira ngo nyine ipfunyinshi z'abaturage ntizikomeze kugenda ziba nk'uko byagiye bivugwa n'uko byagiye bigenda nyine kugeza amagingo aya ngaya. Rero amakuru ari kungeraho aravuga ko 23 yongeye kugira gutya igakora udushya nyine by'umwihariko ku bijyanye no kuba bagira gute bafata n'ubundi agace by'umwihariko karimo, murabizi neza cyane ko bari bamaze kwamburwa agace kano kari muri Ping, agace kitwa Mubi bari bamaze kukamburwa, ako bita Arakaripeti ndetse n'akace ka Mubi nyine. Aka ka Mubi rero barakambuwe, hanyuma basigaranye satire ya Peti. Kugeza amagingo aya ngaya rero isatire ya Peti iracyari inyeshyamba za 23, bivuze ngo ntabwo irigarurirwa n'igisirikare cya leta FARDC. So andi makuru mfite by'umwihariko ajyanye n'urwo rugamba ruri kuba, nuko bikekwa ko 23 uyu munsi yaba yongeye gutanga irindi somo rya gisirikare by'umwihariko ku barwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, bawazarendo ndetse na FDLR by'umwihariko hano mu gace ka Karusamambo ndetse na hano muri Nyabyondo muri Masisi, aho bikekwa yuko aba barwanyi baba 23 baba bahatangiye isomo rikomeye cyane, rikomeye nyaboneka nimvuga ngo isomo rikomeye uze kunyumva neza cyane ko ari isomo rikomeye cyane. Ariko nyine ntabwo ibintu byigeze bagendekera neza cyane nkuko babishakamo, ahubwo yire bakabagiye bagira gute bakubitwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nakubwira ukuri rero ko bitoroshye nyaboneka, hari ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. 23 nyine yagiye ikora akazi katoroshye by'umwihariko ku bijyanye no kuba bagira gute barinda tumwe mu duce n'ubundi bigaruriye. Gusa hari amakuru avuga ko Bernard Zamungu ku munsi w'ejo yakoreshaga inama mu duce n'ubundi tumwe tugize teritwari ya Masisi, aho rero yaganirije abaturage kandi abizeza umutekano ko ugiye kubahirizwa. Ubu tuvugana rero nanjye amakuru mbazaniye nuko inyeshyamba za 23 kuri uyu munsi n'undi navuga ko zakoze akazi keza cyane, akazi gakomeye, akazi navuga ko katoroshye muri aya masaha ya mu gitondo
navuga ko nyine ari akazi keza cyane ko kubijyanye no kugira gute no kurinda uduce twabo tumwe na tumwe bigaruriye tubarizwa hano muri teritwari ya Masisi. Gusa nubwo bimeze utyo hari aho rugikomeye kabisa, urugamba ubona ko rutigeze rworoha be na gatoya, by'umwariko ni mu bice n'ubundi bya Rucuro. Ahangaha muri Rucuro nyaboneka ndakubwiza ukuri ko ibintu bitameze neza be na gatoya, urugamba rukomeje kugenda ruhinana mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubona nyine ko ibintu byakomeje kugenda bigira gute bigorana. So amwe mu makuru mfite kandi amakuru yizewe n'ubundi aba ari kugenda avugwa hano kuri tele y'urugamba, birakekwa ko bano banyeshyamba ba M23, amwe mu makuru nabashije gukurura by'umwariko avuga kuri uru rugamba, birakekwa ko abarwanyi ba M23 ngo baba bagize gutya ngo bakinjirira ahitwa Shabunda, bakaba baraje hano muri Rubutu muri teritwari ya Warikare, ngo bakaba bashaka guhuza satire ya Warikare ndetse na za Pinga nyine ngabaturuka hariya za Kibati ndetse na za Kasheberi byo muri teritwari ya Warikare, ngo bakazamuka bakinjira muri satire, ngo hanyuma bagahuriramo hagati, ngo bakaba bakifatira iyi satire mu buryo bworoshye. Aya ni amakuru y'ubutasi nakuruye aturutse hariya muri teritwari ya Shabunda, avuga ko hari abasirikare benshi ba M23 bamanutse bagasanga bagenzi babo hariya muri Sideki muri Kivu ya ruguru, by'umwariko hano muri Warikare, dore ko inyuri hara muri Shabunda hari inzira nini cyane ikomeza ikagenda ikagera hano muri Warikare. Kugeza amaginga yanga rero, amwe makuru ngemba nabashije gukurura nuko abasirikare ba M23 ku munsi w'ejo bari kugabwaho ibitero hano muri za Nzibira, ariko ubu tuvugana Nzibira yababereye Nzibira iri gukorerwamo akazi gakomeye cyane, aho hari ibitero byinshi bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bihibasira, ariko nyine inyeshyamba za M23 zikitwara ngo neza cyane, hanyuma zikabasha kwirwanaho. So amwe mu makuru rero nkurura mpabwa n'abasivili batuye muri biriya bice, ngo nuko iyi teritwari imaze imisi igaruriye n'izi nyeshyamba za M23 itigeze yoroherwa n'ibitero nk'ibyo byose byakomeje kugenda bibagabwaho, by'umwariko za Sukhoi ndetse za drone zagiye zikoreshwa zigaba ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23. Kugeza amagingo yanga rero birakekwa ko M23 nubwo yamaze kwigarura uduce tutari dukeya cyane, hari amakuru mashyashya mafite avugwa ku bitero n'ubundi bihari, ko hari igitero cyabaye mu masaha mu gitondo saa 12 aho cyakozwe n'inyeshyamba za M23, ngo bari kurwana kugira ngo binjire mu gace kitwa Kamituga, ngo barebe niba bashobora kugafata. Sinzi rero ngo biraza kuba bigenda bite. Nyaboneka rero mukunzi wacu ukande subscribe kugira ngo mu yandi makuru nza kuza kuba mbagezaho nayo ngayo aze kuba arimo, hanyuma mbasobanurira uko situation zimeze nuko biba byagiye bigira gute bigenda. So rero ibyo nabyo uraza kubyumva mu makuru nkayo ngayo nza kuba ndi kugenda nkugezaho. Gusa nubwo bimeze uko, hari andi makuru mashyashya afite ari kuvugwa hano kuri tele y'urugamba, aho biri kuvugwa ko inyeshyamba za M23 ziri mu kazi gateye ubwoba cyane, aho bongeye kwibasira n'ubundi gisirikare cya leta ya Kinshasa, aho nanone kandi bongeye kugira gutya ngo bagaba ibindi bitero bitoroshye cyane kuri M23 ahangaha mu bice by'Imurenge, aho bita hano mu ishyamba rya Kabasha, aho bitwa Rurambo ndetse n'aho bita ku Ndondo. Aha hombi haberemo urugamba rukomeye cyane, bitewe n'iki na wazalendo zino zo kwa William Yakutumba ndetse n'uyu nguyu Ngoma Nzito ndetse na Foka Mike, nirango murabizi neza cyane. Hari ibiyozi bishambuke, hari na Mike Fafwa ndetse n'abandi bigize abazarendo by'umwariko mu bwoko bw'abanyindu ndetse n'ababembe n'abandandi. Ibi rero bikaba byakomeje gufata indi ntera, bari gushakisha buryo ki bakica abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, dore ko babafata nkaho atari abakongomani ahubwo ngari abanyamahanga nyine b'u Rwanda, ngari abaturage b'u Rwanda ngo bagomba kwerekeza mu gihugu cyabo cy'u Rwanda. Ibi rero bikaba byafashe indi ntera nyaboneka, akaba ariyo mpamvu rero ndi kukubwira yuko ibintu bitoroshye habe na gatoya. So andi makuru wenda ntagenda ntakubwiye nuko inyeshyamba za M23 hari amakuru avuga ko zishobora kuba zaraye mu mujyi wa Uvira, aho rero nakubwira ko ibintu
byari byoroshye habe na gatoya ubwo bahanganiraga ahitwa Tema ndetse abandi bagahanganira ahitwa Kawezi mu kugira ngo binjire mu mujyi n'undi wa Uvira, bikaba byari byagoranye. Gusa ngo amwe makuru mfite nuko ngo bikojejeyo bakagaruka babaye nk'abagiye kugura ikintu runaka, gusa namenya amakuru yuko bari bagiye gusuzuma axe uko zifashe, bakaba rero bahise bagira gute bagaruka. So ngira ngo rero birumvikana ko ari ibintu bitoroshye. Hanyuma twikubite mu gihugu cy'u Burundi tubabwire ko bamwe mu baturage basabye ko Bunyoni agomba kurekurwa ndetse n'abandi barabishyigikira, by'umwihariko wo mu ishyaka riri ku butegetsi kuri ubu rya CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye yagize ubwoba bitewe n'uko abona ko ibintu bishobora kuba bigiye kumurangirana, kuko narekura ngo uyu mugabo niryo rimbukiro ryiwe cyangwa se niko guhagarara kwiwe ku buyobozi akabuvaho, nicyo gihe cyo gutanga umwanya abandi bayobora bakayobora, kuko uyu mugabo ari umwe mu bantu bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Gusa Prime Niyongabo nta kintu aravuga, ndetse n'uwo bita Reverend Kuriyo nta kintu aratangaza kugeza amagingo anga. Rero nkomeje kubikurikiranira hafi ngo ndebe ibyo ari byo. Hanyuma Bob Wine mu gihugu cya Uganda ubwo aherutse gutangaza amakuru avuga ko igihe Uganda ikigendera kuri politike nk'iriho ubu bari gukoresha ubu, nta na rimwe izigera igira amatora aciye mu mucyo. Ati gusa kwishuro ngarabona ko ni amatora nadakorwa neza ngo byubahirizwe nk'uko nandi byubahirizwa, ngo bashobora kuza kwisanga mu ntambara ngo mbi cyane igoye. Abakuru nkurikirana nuko Bob Wine yamaze gushinga igisirikare cyiwe, aragifite kandi igisirikare gikomeye cyane. Hanyuma murabizi neza cyane ko witwa Muhozi Kainerugaba, uyu mugabo akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya UPDF, bikabonekeka ko ari uzasimbura se mu gihe runaka. Uyu mugabo yamaze kuba yongera nawe aramubwira ati Bobby, ibyo bintu wiba wibwira ntago uzi ibyo ari byo, intambara ntayizaba muri Uganda. So rero nuko bihagaze. Hanyuma muri Tanzania naho abatavuga rumwe n'ubutegetsi nabo bakomeje kugenda bahura n'ibyago bikomeye cyane, benshi muri bo bari gufungwa, abandi bari gukatirwa n'inkiko, abandi bahunze igihugu bitewe n'ikibazo cy'uko Samia Suluhu yabahagurukiye. Ubona ko nyine bitoroshye ibintu bya politike, ni politike bikomeje kugenda bifata indi ntera. Hano mu gihugu cy'u Rwanda abaturage bari mu byishimo, perezida w'abaturage b'u Rwanda akomeje kubashakira ibyiza kugeza ubwo agiye no kubazanira irushanwa ry'abasiganwa mu modoka. So reka rero mbashimire, mu kanya gatoya ndagaruka mbahereza icyegeranyo gikomeye cyane cy'amakuru akomatanyije ndibuze kuza ko mbagezaho, by'umwihariko ahuriweho n'andi agiye atandukanye. So reka mbashimire, nitwa Pacifique, hano ni kuri Mwiki Official, ukande subscribe kugira ngo tujye tubana neza cyane. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.